Ndabaramukije mwese abakunzi ba Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakumbeye cyane kuko maze iminsi tutayaga tutavugana. Ahangaha rero ndafite izindi nzozi nkeya nshaka ndabamenyeshe ku bantu baba batazizi, hanyuma muzimenye. Haleluya. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo Yesu. Akazi kanjye nkora nako umurimo w'Imana, nyine Imana yampaye n'akandi k'umubiri, namwe murabyumva. Ariko rero nkaba nshaka kwamenyesha, ndafite iyindi channel nafunguye ejo y'icyongereza. Iyo channel yitwa Promise TV. Rero mwene data wumva icyongereza, nukuri ugenda ugire subscribe, hanyuma uze wumva ubundi butumwa mu rurimi rutandukanye. Ku bantu rero batazi no channel ndiko ndavugira ko, mwandike Pasikazi murambona, hanyuma mugende murebe ubundi butumwa. Reka rero nsenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, undungikire umwuka wawe wera kugira ngo umwami anyiteremwo, hanyuma akore umurimo wawe. Mwami Yesu, ngiye simvuge, ahubwo umwuka wawe wera mwami avuge. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, umuntu wari wese ari bwumve mwami zino nzozi mwami, mbese zimugira akamaro, asigukirwe. Oh haleluya. Uhezagira umugisha umuntu wari wese ari bwumvize zino nzozi, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Bene data, uyu munsi nta jambo ndi busome. Uyu munsi nta jambo ndi busome, ariko nje kubasigurira inzozi zimwe zimwe, uko ntabwo ndi buzivuge zose. Haleluya. Hari inzozi nababwiye ubwa mbere, ndabwira ko iyo urose umuperezida uba urose Uwiteka, uba urose Imana. Bene data, hariho n'ukuntu urota ubona umuperezida kanaka umuzi, mbese uwo muperezida kanaka umuzi, ukamubona ari umukene, ukamubona mbese adatunze. Ariko ndiko ndavuga mu nzozi bene data. Urazi mu bisanzwe umuntu iyo ari umuperezida usanga ari umutunzi kabisa, usanga afite amamodoka, usanga afite amazu, mbese n'abantu abanyagihugu baramwubaha. Ariko iyo umubonye mu nzozi mwene data, nubwo waba umuzi cyangwa se utamuzi, ariko ukabuzi ko ari umuperezida, mbese ari umuperezida atwara igihugu, ukamubona mbese ameze uko nguko ndiko ndavuga, ari umukene. Ibyo ngibyo rero bikaba bishatse kuvuga ngo iki? Ibyo ngibyo bishatse kukwereka ko uwo muperezida uba wabonye mu ntuzenya mu nzozi zawe, Imana iba yashatse kukwereka ko ujya mu perezida ari umukene koko. Aba ari umukene, mbese mu bimeze gute? Aba ari umukene, nta Mana iba imurimwo. Aba ari umukene mu mwuka. Haleluya. Aba ari umukene mu mwuka. Byumvikane mu buzima busanzwe ko atazi Yesu Kristo, nta gakiza afite. Nubwo afite amamodoka, nubwo afite amazu menshi, ariko atagakiza kamurimo, nta Yesu azi.
niwarota inzozi zimeze uko nguko rero uzaca umenya ko uwo muntu uwo muperezida warote ko atagakiza kaba kamurimwo. Ikindi hariho inzozi nababwiye ivuga ngo iyo urose wambaye urushungi rw'umweru ubona ugiye kugira ubukwe kandi warigeze ufite umugabo, nababwiye ko ari ugutaha kandi ubutashe neza. Ariko rero ikindi, iyo ubonye wambaye urushungi ukabona urwo rushungi ruratabutse bene data, ukarota wambaye urushungi rutabutse ku ruhande, umenya ko kabisa wa mwambaro Yesu avuga ati ngo mwame mukirinye umenya ko ugutaha kwawe kuzaba kumeze nabi. Ugutaha kwawe kuzaba kumeze nabi kuko nta juru wajamwo hari ikintu na kimwe kiri ku ikanzu yawe y'ubukwe. Cyangwa se ukarota ubona ikanzu yawe yanduye bene data, ndagisubiremo nakivuze. Urose ikintu urose inzozi ukabona ikanzu yawe yanduye, wambaye ikanzu y'ubukwe ukabona iyo kanzu iranduye, umenya ko gutaha kwawe ari kubi, ahubwo uzagira usenga Imana. Uzusenga Imana mbese ikubabarire, wihane usenga Imana. Ikindi, iyo urose hariho uruzi mbese rutanduye rusobanura isi. Ikiyaga kitanduye gisobanura isi. Rero iyo ubonye uri hagati mu icyo kiyaga, ukabona uri hagati y'icyo kiyaga, cumenya ko mbese uri umukristo ukabona wigire mu icyo kiyaga hagati, umenya ko wasubiye mu isi, agakiza kakuvuyemo. Haleluya. Rero iyo urota ubona uri mu icyo kiyaga hagati, ari ukagumushaka abantu bagufasha, ukagumushaka bari kubaragufasha bagufasha, byumvikane ko uri mu isi ariko ubushaho ugira iki, ubushaka uwo gufasha ngo agukureyo, akurobe, kuroba agukuremo. Haleluya. Bene data, ikindi, iyo urose uriko uranywa amazi, ukarota uriko uranywa amazi meza atanduye, uba uriko abari ijambo rizima rigufitiye akamaro, abari ijambo mbese atamvange. Iyo ubonye uriko urarya nako iyo uri kuranywa amazi y'ibiziba, aba ari amagambo mabi y'ububeshi atavuye ku Mana. Iyo urose ubona hari umuntu ariko araguha amazi y'ibirohe, amazi mabi, ni ba bantu bigisha amagambo atariyo y'ububeshi ashaka kujana ikuzimu. Ariko iyo ubonye umuntu aguhaye amazi meza, aba ari ijambo rizima ry'Uwiteka ariko araguhereza. Haleluya. Muriko muranyumviza. Hariho rero abantu banyandikiye amakomenti, abantu bakanyandikira amakomenti bene data. Nkuko nababwiye, ntago nozivuga zose kuko ni nyinshi. Iyo urose ukarota ubona imodoka ije kugutora, ukaba wari mu nzu ugasohoka ikaza kugutora igaparika imbere y'umuryango, umenya ko iyo modoka ari gare Imana ikurungikiye. Umenya ko uzapfa, ariko bivanye nuko iyi modoka hari amamodoka atandukanye, hari iy'umweru hari n'iy'umukara. Iyo haje rero kugutora, iyije kugutora iyo ari umweru, ubu uzarangiza neza.
ariko iyo yije gutora ari ntuzari umukara mwene data, tangira urire kuko kurangiza kwawe aba ari kuba ugiye kwa Satani. Haleluya. Ubu ugiye kwa Satani. Yesu ni mwiza. Nkuko nabivuze ati iyo urose ubona ufite ifone, uri kuravugira ku ifone mu nzozi, ubu uri kurasenga, kuko ifone bisugura amasengesho. Iyo uri kuravugira ku ifone rero ubu uri kurasenga. Haleluya. Bene data, hariho abantu barota inzozi, ugasanga mbese Satani arabibye ifone, muze musenga. Ikindi kintu nari nibagiye, iyo murose muri ko matwaza imodoka nyine ari speed nini ya cyane, bisigura ko hari umurimo w'Imana wowe uri muri wewe, mbese ushaka kubigira harakara kanigugana n'ingoga, kandi ako kanya bidakunda. Bene data, reka ndabatera inkuru. Narigeze kugira, hari umurimo w'Imana ashaka gukora ariko Imana itarampa uburenganzira, hataragera aho ndawukora. Nkaguma nkashuha umutwe, nkaguma ngora Imana buri mwe, nkaguma ndayigora. Hanyuma rero hagera igihe ndota ndi mu modoka, ndikunda yitwaza cyane. Hanyuma ngeze imbere baramfata, mva mu nzozi menya ko hari ibintu, urumva umwuka wo gusobanura inzozi ucunzamwo, mva mu nzozi mbese namaze kumenya ico bisigura ibyo bintu. Bene data, nukuri izindi nzozi nzazibabwira, kuko hari nyinshi. Iyo murose mubona igisika, muri ko mururira igisika aba ari ikintu cy'ibigeragezo. Hari umuntu yabimbajije, rero uwo muntu namba ari kwice nayo wanjye arabyumva n'ikigeragezo. Rero iyo ubonye ico gisika uri kuracurira, uri kurashaka kuvamwo, hagaba hari umuntu ari hejuru agufasha ukuboko, byumvikane ko kari Imana iriko iragufasha kuva mu ico kigeragezo wewe utishoborera. Haleluya. Ikindi bene data, kimeze gute gamana yanjye nyibutsa ikindi, iyo murose mubona mufunzwe, mukabona muri mu nzu mufunzwe, bene data, muri mukumba mufunzwe, mumenya ko mwafashwe n'amadayimoni. Cyangwa se ukabona hari umuntu afunzwe ariko n'amapingu, umenya ko uwo muntu afunzwe nyine aboshwe n'amadayimoni, aboshwe. Kandi ikindi, murose mukabona inzu zanyu zifunguye umuryango, cyangwa se mukabona idisha irafunguye, bene data, ntago ari byiza, kuko inzu ifunguye icyo cyose kirinjira. Muzaza musaba ko n'imitima yanyu bene data, inzu n'umutima w'umuntu. Yesu Kristo abaho umugisha. Darangirije ngaha, ntago naguma ndazivuga. Imana niyampa izindi nzazivuga, ariko ubu ngubu nta zindi mfite. Yesu Kristo nabaho umugisha. Ndabakunda. Ni mugire subscribe ku channel yanjye, muze muronka izindi nzozi. Haleluya. Ndabakunda cyane. Bye bye.